atari amagara meza ntabwo tuzi dushobora kuranga mu muryango. Dufashe nk'iyo umuntu yagize urugo cyangwa nta rugo ariko ararondera ubuzima bw'urugo agaca amugara cyangwa afatwa n'indwara imara igihe kirekire aryamye mu nzu, by'ukuri barabizi yuko amaraso agomba kureka ahari akikura kugira ngo basubire barabe ko musuma. Kubera iki? Wa muntu yariko ararondera urugo akiriko araruronderera. Turi kumwe? Rero n'icyo gihe ishyirahamwe iwacu cyangwa ati tugomba kuvura abenegihugu bakire basubire ku bikorwa, hanyuma basubire ku bikorwa ubu dushobora mu muryango. Turi kumwe? Ni sawa? Icyo cyo cya mbere baharanira yuko abantu bavurwa bagakira hanyuma dushobora mu muryango. Turi kumwe? Hanyuma hambavu yabo bakwereka amaze babwire n'ishyirahamwe bavuza imiti, tuvuze ngo imiti kama, ni imiti ngaburo, bavuga ngo ni imiti kama, imiti ngaburo umuntu wese ashobora kuyihereza agwaye agakira, ukomeye akayihereza akamuha imiti indwara zamufashe mu mubiri. Bivuga mwabana mugani si ya mirongo itanu usanga umumenyereye yabwiza ati jewe cyarangiye cyarafite umugongo cyafatiye aha abajya bavuga ngo icyo ni nyamugore ariko murakumva cyangwa imisebe y'ibindi akavuga agaca amuhereza ngo hejuru wihereze. Ubwo si ibyo ibinini bikorerwa yo mu Burusiya no mu Bushinwa bakabizana bifunze mu dukarito mu dukopo ujya mu kwa muganga hanze. Ni ivuriro rero rigomba kuba gufasha abenegihugu nk'abo kandi bakivuza hanyuma bakagira ubutunzi mu miryango. Turi kumwe? Iryo vuriro rero baratanga amakamu yo kwivuriza. Baratanga amakamu yo kwivuriza, biradusaba ko tuza tukiga inyigisho zijyanye n'iryo vuriro, hama tukiga tukumva indwara bavura kuko si tuzoje kwivuza indwara utazi. Rero ubu hari indwara umuntu aba asanzwe bagize ati jewe ndarwaye indwara iyi n'iyi, hanyuma kugenda kuvura, sibyo? N'ubundi aba asanzwe atazi indwara arwaye muga akumva ko amagara yiwe amerewe nabi cyane. Turi kumwe? Mugani kubera atishimishije ntazi neza indwara arwaye. Rero twebwe baje bashyiraho sikaneri basiga mu bandi bamuvura n'ahandi turashoboye n'ahandi bafite sikaneri bashobora gupima nk'umuntu bakaraba amagara yiwe ngera neza. Bazi ko ahandi ushobora kugenda gupima ukuboko nafise ikibazo mu kuboko bavuga ati genda wishe sikaneri y'ukuboko cyangwa y'ukuguru cyangwa ibintu byo mu nda cyangwa ahandi. Ubwo rero sikaneri yo ku mubiri ihari bakupima mu mubiri wose, umubiri wose guhera mu mutwe gushika mu kirenge, ugenda urabibona byo mu bihimba byawe ingene byifashe. Hanyuma muganga akakubwira ati aha hameze uku, aha hameze uku, ufise ikibazo iki, hanyuma bagahita bakwandikira umuti uhuye n'iyo ndwara yawe. Amasikaneri ahantu ari make usanga arimo 500 n'ayandi 300. Mugani abo barusiya kubera bashatse gufasha abenegihugu baca barigisha 50 byonyine kugira ngo umwenegihugu yoroherwe.